دەم باش خوێندەکاری هێژیا و دەلاس پێبینە گۆئون باشنس مامۆستا بوتامیا محەممەد وەرەمە مامۆستای عەرەفات چارەمین ئا برانشێ زانستên civakê. Ez pêvîme go'ewaneyên xweş û serkeftî hebre derbas bin. Ji xwe em vekin ser û pela 37 waneya me sergotara wê bi navê dengbêjî. Ji xwe dengbêjî wek em bêjin stranbêj ew kesê ku bi dengê xwe stranan dibêjin dengê ahengî bi dengê zelal bi dengê em bêjin cûr bi cûr stranan dibêjin em ji wan dibêjin dengbêjî û yan stranbêj. Ji xwe dengbêjî di dîrok û çanda Kurdan de cihekî girîng digire û dengbêjî jî ji xwe dema em bêjin dengbêjî ji du peyvan pêk tê. Em bêjin deng û bêje. Deng û bêje. Dema ku em tiştekî bixwazin ku em şindirê xwe derxin, em di rêya çi derdixin? Em di rêya dengê xwe derdixin. Ji xwe deng jî dema tê gotin di rêya dev û di rêya lêv û diran û ziman ji xwe alîkariyê dikin ku tîp bên xwendin û bi awayekî xweş derkeve. Ji xwe stranbêj û dengbêj jî dengê xwe li gorî stranan hin zelal dikin, dirêj dikin yanî hunerê didênî. Ji xwe ev dengbêjî jî du wateyê wê hene. Bi du wateya tê şîrovekirin. Wateya wê yekemîn wateya yekemîn em bêjin em şîrove bikin. Wateya yekemîn ji dengbêjiyê re ew kesê ku bi dengê xwe yê ahengî û giyanî didin peyva. Ji xwe stranbêj û dengbêj jî ê Kurdan dema berê de gund bi gund digeriyan û stran digotin. Ji xwe ew stranan jî hin jî bi alav bûn wek em bêjin def û bilûr û hin alavên di hebûn wek em bêjin ew tippilk hebû. Yanî gelek alavê desta jî hebûn lê piranî dengê xwe bi hêza dengê xwe huner didan stranê xwe. Yanî bi hêza dengê xwe stranê xwe çêtkirin ji bilî amûra ku bikarbînin. Yanî piranî bi dengê xwe stranê xwe digotin. Ji xwe em dema berê jî em bînin gelek dengbêj hene wek em bêjin girebêtê xaço mînak jê waneya me derbasbûyî ji xwe girebêtê xaço hebû ew jî dengbêjekî navdar bû. Gelek dengê wî hebûn, gelek stranê wî hebûn. Ji xwe ew dengbêjî jî ser çi tê gotin? Em bêjin li ser mêrxasiyê bû, li ser serkeftinê bû, li ser xweşikbûna xwezayê bû, li ser xizantiyê bû, li ser zext û zilmê bû, li ser em bêjin jî daweta bûn, li ser şahiya bûn, kêfxweşiya bûn. Yanî gelek stran bi va tişta hatine gotin. Em bêjin wekî mînak em bêjin stranek girebêtê xaço heye davê ji ser derwêşê evdî, ji xwe davê ji ser mêrxasiya wî û jîrbûna wî. û hin stranê wî hey jî dibe lolo mîro ji xwe ew stran jî davê ji ser mîrekî û hin stranê wî hin davê jin ser herêma wek em bêjin strana wî a ez çûme Cezîrê, strana wî a em dîwarê paytext e. Ji xebana stranê girebêtê xaçon ku li ser herêmê hatine gotin. Gorî em dibînin li ser mêrxasiyê, li ser herêmayê, li ser mîrayê, li ser daweta hene. Yanî gelek dengbêjî û stran hene. Her stranek jî ji ya din cudayî hin ser şîniyan, hin ser zilm û zorê, hin ser feqîrtiyê ne. Ji xwe li gorî em bêjin jî ev dibînin jî ev dengbêjî jî di hundirê wê de wêjeya Kurdî û çanda Kurdî heye. Ji xwe wêjeya Kurdî di dîroka Kurda de nehatî piranî nehatî nîvsandin lê bi awayekî devûkî xwe berdewam kirî. Wek em bêjin di rêya dengbêjiyê de ana wek me got mînak li ser mêrxasiyê, ser kesayeta derwêşê evdî bû, ser jîrbûna wî bû, jêhatbûna wî bû, mêrxasiya wî nabû. Ji xwe ev çîrokaya di hin hundirê wê dengbêjiyê de xwe didomîne û berdewam dike û dihêle. Ji xwe li gorî
ولوجي ام دبینن و جایا کردی خو ریا دنگ بیجی است دهندره دنگ بیجی دهندره استرانان دهندره دستانان ده گلک تشتان بیاجی خو بردوام کریه و دوماندیه شخوا چاندا کردی ده وقت ما جود هندره دنگ بیجی دیه و بريان سترانان خو دومان ديه ان بينجي ده هندري ستراني ده فشارتيه ودريا ستراني خو اشكره دكه ودهيلاجي بيجا روجيره وكما جو ده تشيروكا درويش عبدي ده هندري استرانا قريبتي خاچو ده بسر امي خاصيه ده حتى دمان هاجي ان وستراني قهدار دكنو او تشيروكاياجي دبالا مدى يعني ان بيجن ده هندري خود هشتيه ودريا دن بيجي ده اشكره دكه وشارستانيه ديار دكه وفتشيره لي دهيله حتى بيشروجيجي شخوا و دما بري ده تلفزيون انترنت سينما تنبون چهبو شخوا اردن بيجاناجي گوند بگوند گريان هندوني گوندا دجي اوديك نافدير هبو يعني تقو دا فلان دوي وا اودياجي چه اردن بيجيا امامك دقوتن ستران دقوتن يعني دمي بري جواه يعني دما انهاجي ام بنر هين لگوندا اتشتهيه يعني دهندري اوديك كده دبشف وكما جو انترنت تلفزيون سينما واتربون اف كسانا دچونو اودي دنگ بيجيت گوتن چيروك دگوتن مامك دگوتن يعني ان بيجن ميناك فيلمي باب الحارة جدت كبي فيلم لك فيلم كي چاندا عربية وكما جو ام دهندري هرميت جلك چاندا جلك چاند هنا و چاندي مجي به باندور دبن يعني چاندا واجي ام درن دما الفيلم ده يعني او جرد بيجن حكواتي او كساياجي بشبيتي واودي وجوان كسارة كسيرو نشتيرة چيروكات بيجا مامكات بيجا سترانات بيجا شخوا واتهيا مي يكمين بداوي دبه واتهيا مي ديمين امشيرو ببكن واتيا دو يمين او كسيكو بدنجي خوا آگاهيا ددن يعني ام بيجن دما بري وكان بيجن دما بري تلفزيون تنبون آگاهيا بدن ما قول هرمه كي تشهي الهرمه دتش دبا تشرفش بسر جباكي درا ليدوي دميد او كسانا وك آگاهيا بمشيج جيهكي ودقهيزيان جيهكي آگاهي ددان يعني ام بيجن قندكي الكيلكا ميه روشكنا خوشيه بسرواد هاتيه يعني درمان نابين اللي بيجن دمرن اللي كسك هبو او جرد بيجن وتشغهانه كدما بري يعني وك ام بيجن آگاهي جوي گندي تاني في گندي و امينات بيجن وي گندي ده خوشيك هي ام درمانه كيدگرن يعني بي اواي ام بيجن آگاهي ودكو هزانديان الشرك اللي جيهي كيبا روشاوي جواكي وي جيهي ودكوزاند جهده بوی آوایی آگاهی دهاتن و کوزاندن شخوا اف نوچگهان و آگاهی نگو بجهه کی بدگوزین جهه کی مروف شخوا دگهان دیروگا کردی هده جهه کی گرینگ گردیه شخوا بوی آوایی امانه خوا بداوید کن و ام درواسی پرسن خوا ببین خما وانه خوب داوی کرو ام درباسی پرسی خوب ببین پرسامه یکمین دیجا دنگ بیجی تی چواته دنگ بیجی او کسی گفت دنگی خویه آهنگی و گیانی دیدن پیوا داناین کسی کو چی بومیشم کسی کو بدنگی خواه شخوا وانه یا خوا مبداوی کرو ام درباسی پرسی خوبن پرسامه یکمین بیجه دنگ بیجی تی چه واته دنگ بیجی تی چواته او کسی کو بدنگی خوی آهنگی گیانی دیدن پیوا کسی کو بدنگی خوی آهنگی گیانی دیدن پیوا
شخوا پرسمه دیمین بجه تو و هوالن خواه کن ببن ستران و متلوکا بجن شخوا پرسه دبینه سپارتکا وی مالی دما بی اونو هوالی خونی الهف کن ببن و جمر ستران خوش بیش شخوا وی آوای امانه یا خواه و پرسی خوشی بداوید کن ببینید کیف خوش شده